Hi, good morning. So today is Good Friday. Not Bad Friday. Good Friday, Holy Friday. Good Friday. Good Friday. Okay, so we are still here in Davao. What's the area? Panty Mart. Okay, at this time we will going to Samal Island. Samal Island. So we'll see what is in Samal Island and we'll do some Q&A, adventure and Q&A. Q&A daw. Question and answer question. So we'll see what is in Samal Island. So here na nami karon sa port. Sa port? Sa Wharf. Sa wharf. Ayun. So we are heading to Samal Island. So here's The place where I belong. check sa bag. Thank you. So we're moving on, guys. Mga kauban, oh. Then excited, gauna na. It's the waiting area going to Samal Island. So we will be riding barge siya. Ano? Ayan, barge. So, Good Friday. Pero, Hello, ako gihapon. I'm still alive and kicking. so magulat pa nila. Pila man ka hours? Minute Lang. Ayun. Ayun, busy sila. So, at masakyan sa one shop barge, tapos it will take how many minutes? 15 minutes daw. Ayun. Halin niya na nila. Pila yung plating? 10 pesos. Per head. Yeah. 10 pesos per head. So, very affordable lang, guys. So, if you want to come here at Samal, hi guys, so we are moving now. So, just lang 15 minutes na daw at tapos so wala akong kasabot pa sa apta ko. Ang taga-tumag sa akong mga pangutana kaya wala akong kasabot. Ang ako na sa tapat. So, but since dili mag-interview kaya punta later tayo. So, ato tagag-chance nga makarelax una. Tapos, I don't know kung makapag-interview tayo dito sa no. So, we're busy man sila tanan. Mura lang Philippine shop ako ba. Ayan. So, so kayo sila tanan going to Samal Island. Let's take a look around. Nag-selfie. Take it slow, but it's not typical. So ayun guys, so welcome daw to 150 ang isa. Ang mo sa motor. Island Garden City of Samal. So we are here now. Ayun, nag-discuss pa sila sa motor. Tagpila ang motor? 75 pesos. 75 pesos. Ha? Motor boss? 75 per head. Ayun, so kita doa sa ta. Ayun, so mag-motor ta guys. So ang plite ko no is 150 ang usa ka motor. So kung duha mo, 75 na lang mo. So dadong ta nila sa asa ta dadon? Ayan, so may mga motor dito. So dadong minute nga safe ko sa okay. Oh God. Sige, pag-live. Ayun, naka-motor me. So, oh guys. Hindi rin ito nakakulit yung ano. Ha? Ano pa rin. Nahinan ako sa... Okay. Tanaw eh. Ayan, so... Like ano eh. Paano na So, ayun ako
almost, guys! Minutes good. Hindi mo feel ang init sa summer kaya nga sumat mo ng hangin. So, siguro lang may bawaan mo nga init na it's because na or init siya because nga hindi mo ang panit ng ito. So, diyan na nabot namin. So, here we go. So, namin dire. Ayan ako mga kauban yung tangkapon. So, this time, nagulat ni o shut up. 8,000 miles? Kabalo ba, kapag tangka ako sa kaon ako ganina guys, pag anan ako kayo sa kay hangin, feeling na ako pag abot ako diri nang wag tang uban ako. So karon ako kita ko ba no balik guys, dali. Ana lang. So malakay na daw ni lansa. Oh, lansa. Shuttle. Ayun, magsabot shuttle niyo. Kasi niyo mo, boss. Kasi nga niyo mo. Ganun kinanglan mo, alin mag-review, alin yung resort. Kasi nabi rin. Sakay mo ng multicam. Okay, so makasakay sa multicam. Bravo! Ayan, so sakay na ni sa iyong multicam ni... Kita ito mo? Grande. So welcome to Wala Akong Kasabot. Pasabta ko YouTube channel natin. So, para kung makasakay ni sa iyang multicam, parang kinala mo, ari mo diri. So kung mari mo diri, pangitaon ninyo si Randy. Asa si Randy, may pa-drive pa sa multicam. Kaya ang indot diri, ang multicabra. Dili oy joke na daw. Lagoon. Nasa sila yung mga lagoon. Ayan. Oo, sige. Ito, ito agamay lang. So, ano siya guys? So, we will be spending the whole day today for the amount of, how much is 1,000 pesos. Asa na yung phones? Monday. Artificial, man-made. Ayun, wala na akong nakuha. Anyways, butdan kay kong memory ron. Ayun, so, nanami diri. Okay. Hi, good morning. So, busy kay ako mga kauban ng picture-picture. Nara. So, ako may walay picture kay nga nag-video-video na. So, mga so, later time, tanaw na ito kung makapag-interview ka, ha? Hopefully, makapag-interview ka or maka-ask na someone. So, yun. So, makita rin mo dito. Okay. So, first stop pa lang ni siya. Siya pinakauna na itong stop. Resort na gian sa Samar Island. So after Samar Island, mo ato ang Surigao. So ato na sa nature food. So diri may artificial red sa swimming pool. Pero by then, front sa sea front ni siya. Hi guys, so welcome to my Wala Akong Kasabot Pasabta ko YouTube channel, and we are here at Sikdaya, Samal Island. So we traveled from Davao and then sakay ka og barge and then moari dayon ka sa Samal Island. So what is in Samal Island? There's a daghan kaayo siya og beach resort nga pwedeng masuruyan. So aside ana niya, usa ka island nga among usa ka resort nga among giari ang Sikdaya. So mao ni siya ang Sikdaya. So atong buhaton karon is mag-interview ta kung unsa man ang naa sa Sikdaya or nganong kinahanglan man gyud sa kadaghang lugar sa Pilipinas, ang Samal Island man gyud ang ato ang suruyon. So atong mag-interview ta karon og mga guest. Paka-interviewon karon, imong pangan si Hi, this is Yorgan ng Kapagkanya. wow, Yes. Charot! Oh, di ba? So, nakalipoy pangutana. Kung ikaw na kay gustong suruyon sa Pilipinas, nganong diri man sa Samal Island ang imong pwedeng i-refer sa mga local and international tourists? Actually, we have a lot of resort here in Samal. So I just chose Sikdaya
Kasi nga, dito yung sinasabi nila na mahal, pero sulit. Ayun, tama mo yun ganina nga from the port, kinanglan magsakay lang ka o gabal-habal. Butog experience yun na mo kung saan tayo pag-travel pa doon dire. So makatipid yun ka. Tapos, yes, one thing na maganda dito sa Sigley is they have water park. Yeah. Excited? Yun, Kagita Water Park. Ayun, dito na mo, ganina. Wala pa ka. Kung pag-arrive ninyo. Yes. So pero para from asa man yun mo originally? We're from Kabakan, North Cotabato. So, malayo-layo, yes. Manura yata Cotabato guys ha. So ato na niya ibutang sa atong listahan ang next destination na Yes, right after marami. Surigao. Marami So, destination sa Kabakan, Cotabato. Like, Sigasig po. You have a vlog? Are you a vlogger also? Yes, You have I'm a vlog vlogger. sa I'm a YouTube channel. Yes, I'm a new vlogger also. You can visit my Facebook account at Haresh Dan S. Yusuf, Gandang Kabakenya, and also my YouTube channel, Gandang Kabakenya, and also you can follow my Instagram account at Haresh Dan. Ayun. So, guys, tingnan ito ninyo ha. So, kung dili nyo makuhala, balik-balik ka, i-replay lang ninyo. So, salamat tayo. Kung mabalik, o kung ako example na ako karon dire, ganun kinahanglan mo balik mo yung ko dire. Para nimo. Actually, it's the safest city in Davao, as you all know that. Oo. Yes. Wow. Limpyo kaayo tapos maglisod ka og smoke. Lisod dyan mag-smoke. Bawal dyan. Bawal. So kinala mo mangita pa kag smoking area para for you to para sa imong vices like vice nga. So, anyway, salamat kayo atong interview karon. Pero bisag camera siya ipugos niya po niya kay namugos ko. Dili tungod magud ng attire ni ma'am pang summer tayo. So atong mga tanong si ma'am the same gihapon nga question. So nga Samal Island dahil malapit lang sa city of Davao, malapit lang sa airport. 15 minutes drive from the city. ayun, oo. Tapos, ganun kinang unsa may naa sa Samal? Malinis. Malinis aside from malinis lang. Peaceful. Peaceful. Ikaw, no? Mo guys, maari yun mo kayo peaceful kayo area. Experience na po. Experience pa ni ma. No, oo. Nga nung kinahanglan mo magbalik-balik sa Samal, Oo. It's a beautiful place. and you will enjoy the place. Oo. Labi na no, kung busy Friendly person ka and from the fast. city. So pag example, workaholic ka nga type na tao, so dapat mangita ka sa area nga makapag-relax. You can relax. Oo. Ma'am, salamat kayo sa imong pangalan. Si Ma'am Joy, summer kaayo. Ma'am, yan ako naggamay, ma'am. Imong ka para kita. Ayan. Salamat, ma'am. Bisaya, Tagalog, Ilonggo, and you are? Mag-brother? Magkapatid. Ayun, magkapatid sila. So, magtatanong lang tayo. Mas asa mo prefer, Tagalog o Bisaya? Ayan, magtatagalog, guys. Tagalog kasi mga Ilonggo sila. Nosebleed ako sa Tagalog. Ayan. So, nandito kayo. Galing kayo ng... Saan yan? South Cotabato. Coronadal City. So, South Cotabato. So, ayun. Bakit pinili nyo pumunta dito sa Samal? Pareho tayo. Pareho mi guys. First time from Cebu. So, we just arrived last night. A little straight here. This early morning lang. So, basta may masulti ninyo. Ano masasabi nyo so far? Nindot ang beach. Pindot ang lugar. So, before Tamu reach din sa Samal, syempre, nagdadaan tayo ng Davao. So, what can you say about Davao so far? Malinis, ano? Peaceful. May order talaga. May order siya. Diyan, kung gusto nyo pumasyal, pumunta kayo ng Samal Island. So, you have your channel also, YouTube channel. What is your YouTube channel? Ayun. So, subscribe. Louder daw. Baka hindi narinig. Subscribe to my channel, Delhia Mendoza. Ayun. Subscribe, like, and share. Your channel is all about Lifestyle. travel. Ikaw? Wala. Supporter lang siya. Ayun. So, wala akong kasama pa sa tapos channel. Don't worry, I will help you to promote your YouTube channel also. So, salamat tayo. Enjoy the summer. My question is, for so many places here in the Philippines, why you choose Samal for your summer vacation? Because I'm here with my partner's family.
and I don't know anywhere in the Philippines, so they Okay. bring me to the good places. So she's England. England. From England. Well, anyway, sir, if you're going to, if there's another chance for you to come back here, are you willing to go back here? Oh, I will be coming back. You're always be coming back here. It's a very Very nice nice. place. So what can you say about the place so far? People are friendly. Yes, friendly. Yeah, very friendly. It's very cheap. Yes. Hotels, everything is very cheap. You like our beer here? Yes, San Miguel apple. Because I have many friends, they like beer Yeah. so much. No, the San Miguel apple I like. Okay. Sir, thank you so much. That's all right. Really, No thank you. problem. Okay. So, please stay to my YouTube channel from what place? I'm from what? Jensan. So guys, lahat tayo taga Gikan Jensan. So ganina na tayo England, pero hindi ka no Jensan. So, kana siya. Inflatable. Ipakita na nato ganina guys, kung natay mo. So sa previous na nag-share, di ako nang ipakita. So masa na i-reason nga na sila dire. One of the reasons. Okay. So coming here, syempre ni Agita mo Davao. For sure. Before we transfer to How is Davao so far? Traffic, traffic mo? Ano sa rin mo yung biyahe? Kung kita, gabi mo magutan. So, kung sa may masulto sa Samar? Pero in fairness, maka-advise ka. Ano sa dati? Asa, from at Siena, Noche Day, from San Jose, may estudyante na mo. Pero nag-interview ko nila guys, wako nang utanan kasi mga pangansumba, Dion. Well, my name is Dion and you are? Joel and? Aris. Aris. Ayun, si Aris. Sister Sarge. Hindi mo na may camera pa. Okay, thank you so much. Hope you will enjoy your summer. And it's a nice place naman to be happy doon. So guys, that's all for Samal Island. Nato ang mga lilayan nila nga kanang reason nga nung kinanglanon nga moari o nga nung ang Samal Island may pilion during summertime. And then kung unsa pod ang Davao. So mo na siya. So that's the end of the trip for Samal Islands. So this time mugita na sa Tauglayang area. So let's go guys. Adtoon na to ang Surigao. So mga to na sa tag Surigao karon. So from here we go straight to Surigao. So naidagan ko ng mga falls dito na ato bisitahon. So atong i-check, atong itanaw kung unsa man ang mga falls nila dito or mga resort nila para karong summer. So guys, see you sa next trip na to Surigao. And that's all for now. So wala ko kasabot, pasabta ko. Ayan. So ayaw mo kalimot og like, comment, share, and subscribe. Salamat! Enjoy summer guys! Enjoy!